Oliver Mlakar dobitnik je nagrade za životno djelo Zlatne ruže. Iznenadilo vas je ovo, moramo priznati. Jako me iznenadilo, stvarno to nisam očekivao. Ja mislim da ima puno ljudi koji su to možda više zaslužili, ali evo, nije mi žao. Vi ste bili i na prvoj ruži, prije još 25 godina. Sjećate se kako je to onda izgledalo? Jest, to je bila prva ruža i prvo moje ogromno uzbuđenje, ali nakon toga su došle još neke, tako da imam pravi mali ružičnjak i to mi je drago. Vi ste nekako postali sinonim za televiziju, za kvizove. Kroz prijašnjih godina smo vas gledali na mnogo televizijskih emisija. Evo, koliko se televizija možda mijenjala od samih početaka do sada, kako biste to komentirali? Pa gledajte, u ono vrijeme je bilo samo jedna televizija, sada ih je 50, ne znam koliko, ne. Tako da je to ogromna promjena, sve je drugačije, sve ima neku drugačiju logiku i nije ni čudo. Vremena su prošla, mijenjamo se mi, mijenjaju se televizije i ja mislim da je to što sad imamo, da je to dobro. Kako gledate ove kvizove sad na televiziju usporedbi s diskotekom ili brojkama i slovima? Pa slabo gledam, mislim da to više sad, manje su kvizovi znanja, a više neki šovi, da tako kažem. Često je dovoljno reći koja rijeka teče ispod Savskog mosta da se osvoji neka nagrada. Mi smo tražili znanje. Evo, za sam kraj recite mi, znate li gdje ćete čuvati ovu ružu? Pa u svom ružičnjaku, ono će imati počasno mjesto. Hvala lijepa, čestitke još jednom.